tanan. Tada do baino hari Jumaat to baino gi. 22 hari bulan 10. Puji Tuhan tu kanu to kakagu dot kapagyampay maya dot kaisisan dot sumambayang ka kasuaban baino. Ano misisa to kad isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuaban na baino miampay dot kasiriban do ginawo rumikat kaguyahay maya dot kaisisan sumambayang iti may nada ahako ginawa dahay gisambot katarimayahay dan nununo pahit embulayan dot kasuaban na baino. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bah, hingkura tabar di kasuaban ni baino, tumbay ano ko dat ang lumisan ni pinati ko sa dop. Gisambot kangangisangis takoy kasuaban na baino gi. Okay, baino na po hom. Ay iso pakaguhot imbulayan datid pelajaran da olumis. Minang kita tulud isay mamagura akanon. Kada ako na pamagurad akanon mati. Akanon mati. Miampay dat amagay timpu mandati ukabay pelajaran dati kasuaban na baino. Lumombon-lombon matudit itu got di purimanan ko. Okay. Iti no pot panambarasan dati nga mantad ko nembulayan dati di kanihab right ko takanon hingga akan hingga amu ogumu dihot ay minimbulay dit ogumu di paguhatan dati. Mantad ko ogumu paguhatan dati man gidi kapia dati impunay lad mangimpun kagu miagali dit it belajar kelas Alkitab da kana gite ko it belajar na gidi dat kelas permandian. Asa nang ibo? Asa nang ibo lagi? Nga alumis na dalad isakirad hara kapia tinimungan dati i belajar bersama. Jadi iti na padit pelajaran iti nga karait dat makanan hingga sayra na po dot asal oritan makanan nga sebagai tulun-tulun Adventist teko Seventh-day Adventist SDA yo kayo nahit nangasapan na tulun dat yelo numutilo nga SDA dia adil akanon ka. Serad nunut katumbayan SDA nasapan ko na yo kunit among inom bakupi tamo ginum amo ni gup ka. Irino ri. Right ka daging yo kunit amang kanti iti sada iti ka. Jadi itinopot ay Seventh-day Adventist nga nasapan da tulun na miagalid di. Gisambot kadang-kadang kat wala ginawad. Rugi ko na ko paimpasi. Rugi ko na paimpasi ka. Iyadi kada kod awayaan. Kagumuan nga iyadit awayaan to ko. Nga otapot na ako kapiadat ilo na pot ajaran dat tentang makanan ilo nga ajaran SDA. Ilo na po nga akon ka ajaran SDA. Ilo na po nga ajaran da kitab. Iti na po SDA nga amin na mudali da ajaran. Ilo na po nga dang kitab. Jadi kasuabon na baino mandati kita akan buktikan kadi da malayo bahwa dat ilo na pot ajaran tentang makanan nga akon ka ajaran SDA. Iti na pot SDA nga tinumanod na la ajaran. Ilo na pot ay ajaran tentang hingga akan hingga amu ilo na po nga ajaran Alkitab. Jadi otapot nangkod ajaran Alkitab
mandi dati imulai kasuaban na may no. Makijin pada di tipo palunggar-lunggar ogo to. Oke. Isuanggat kejadian pasal 7. Kejadian pasal 7. Gumuk mati ayat tibain oke. Nyintong kau nakamad buyukan ko mati kayo. Kejadian pasal 7. Hitih na po nga ay pinapoy lah dati dat paing kukuran ang kuti pamagunan dat numan paluyudo di laid. Sayra na pa din nawon sa hibatara i kapal. Suho na di kinarahingan dat sinumuang. Isumuang. Isay sumuang, sinumuang. Isay no minay suang. Ayat 1, Kejadian, buka turu, ayat kumaiso. Berasa kinarahingan kumadinu, suang dahin batera indo, iya sang kawalayan nu. Kakuan pa nga iya, ni kita kupainta pata itaguanganku, ipagilitan dat tulun dat antakan di zaman nu. Okay. Suay ko itulun, inuhom isang kawalayan, suang walay daw, pinatanggoy nagikadaw hitit suang talun. Ayat 2. Mantado insana ni suang talun dit tidak haram. Teko halal kadati tidak haram atau halal. Maganuh dot 7 pasang sapi turu. Badila dia lo turu ot nugadi dan binatang turu ot karud, turu ot tantaluhan. Tantaluhan mo kusay di binatang ki suang talun. Gonggaluhan. Montok no pedit amu akan teko haram 1 pasang isok karud, isok gonggaluhan. Ayat ke-3. Paingka nagi tambolog-tambolog nga turu pasang mikaruhang tambolog na po nga akon kakarud gi. Tambolog po nga galupo. Turu o galupo turu o tandaha. Sakira tambolog. Moy dat o gompi da kaposyon diolo dahiti pamagunan. Turu tinan. Sapi turu. Jadi hilo na podid ay kejadian pasal 7. Antakan na po nga apa mga kandat binatang tulun. Ino po inilan dati di nga antakan na podid apa no kadusa tulun nga takanan na po nga tua-tua no buah-buahan. Kadusa na podilo di nga berkongsi milang ditit suang talun ngay at pangangakan tumbu-tumbuhan mga kandila tong rarapawon. Korik ket zaman nu nga kakitanan po dati apo mangakan, apo mangakan dat tu ay ilo binatang. Jadi sebelum pod pinabanar kinaringan dat minangakan dat ay suang talun iti tulun nga pinailah mantad nod hingga haram hingga amu. Pengkuro. Hodid ayat 7, Kejadian 7 ayat 2 dan 3. Nakailah na inu, nakailah na hit karuaragah daw, dat hinggay akan, hinggay amu. Pengkuro mangilo. Hingga na pa pada mapatatinan, o akan nilo, pada mapat. Hingga na pa 2 na tinan, aakan.
Nga antakan na pulo nga, apo binarasat akan kamu gi, haram halal lagi matu. Tidak haram, tidak haram dan haram. Irihot pinamurait. Jadi ino podi kemonde tidak haram nga podo mapat, ino podi haram nga duo. Jadi it atarang osorow ahandaman pokopia dilo dot okito hingga hit haram hingga hi amu. No kuretu anuman patuliso. No kuretu anuman pasurato dot karabau halal. Teko tidak haram. Kambing tidak haram. No kuretu api na tulis tadi. Miampai de mato om tuluh dialog sendiri kok kita hingga hi akan hingga hi amu. Teka antakan pulo nga hingga haram hingga tidak haram. Kita datid ay so mo ti ot sanarid iswang na kajadian dat hodi akan hodi amu ka. Tu okito pogi osoro po hingga akan hingga amu. Okay. Okay. Sayra na po di pinorikot dihit luyud. Harohi it karait, hari karait nga ako di nako ilo ko yung pengkuro nga haro karait at nakura tu hopo dam mapatit ibinatanggot nda isuang talundot tidak haram. Harohi karait at akanon dilad hiri batera ka. Ako di nako ilad haron nohot sinuratan dito di nga gisom no padit okikit tokod hilod isuang dot gisom pasal 9 nga ay so inoray tandat may no di dialog piloso itambang ka ay so ito di. Kemudian po nga pwede mga kanaan takanid di. Sayra na pwede nako saliwan nila isuang kejadian pasal miagali lohodid ay nakopin na lapi hila ayat nung kadid hila di mimpu yan 9 ayat 2 mo gindosih mo tinda dialot suang talun ngay dahiti pemagunan ilat ang tambolog ngay sunta hitid pemagunan ilat ang sada dahil rahat insanan na polo nga man kupatahako kumadia ayat katalu insanan na po'y momogiom ipay miyaw asilih datakan nenu numan kupatahakot o insanan nilo kumadia miagal nagilot sakot ngay. Jadi kakitanan na po di dati hilo nohot pinanimpunan dot pinatahakot kinorohingan miloh did teko pinabanar pinatumboyo iti tulun dot mga kanilot binatang-binatang. Nga harama nga nununga daw. Ayat keempat. Inopohit daging daharohot pinuhobo nyawa pinuhobo gitu. Ya itu ya iri na padi nga iraha kada dako akano. Iri na kakuaan dat mempilos. Piloson pohom man nagi akano. Tu iti na pagyaraha iti nga isoot ralandot i kamuyan dati pinawayan ko posyon iti raha iti bo. Okay? Jadi mandi piloso. Akon ka akanon dat pay miyaw. Bah. Jadi noratian matud gisam bahilo kadaan dat ihari bingung-bingung. Kamuyan na po nga katalib po di luyod pemagunan pinabanar di titulundot mga kanda daging. Segala yang bergerak ipay miyaw. Mila dakod akanon. Miagal lagi la sakot-sakot ngay ka kinorohingan. Ay paingkukuro hilok kailoh dat hinggay akan hinggay amu. Wagu po dat no kailod. Haro po da mapatotinan, haro 2 tinan.
Kemun po nga karati yolo dat hingga akan hingga amu. Iyati nga kailon na baki. Apian numan pasuratod, akan nila karabaw, akan nila tambang, amu akan nila tikus, ka nga, no kailo yolo, dat hinggay akan, hinggay amu. Tu hinggay pada mapatatinan akan, hinggay dua tinan amu akan. Iho pada mapatatinan makanan, dua tinan okon ke makanan. Jadi yang halal itu makanan, yang haram itu bukan makanan. Iyo body diri mo. Oke. Pirolinay diolod ay hilad sakay waig na boros sa lebih kurang 150 hari. Kamuyan na po nga, iswang pod hatu sam limon na pod hatu sam limon na pod tadaw, panalihuan dat hingga akan hingga amo. O kita dah pod mapatatinan, dua tinan. Kamuyan na po nga, oratian po diolom, hinggay akan, hinggay amo. Oke, haram mutut-putut taboros. Aya, akan to sa nga piramutan dahin na. Oke, jadi ay saninarud kapuasian iti tulun irina dihot ay pinangilaan dilod akan ka dia akan dia amu miagal lo dati manta di tanganak toko pinailoh to kemulohing akan nilohodi amu akan nilohodi ka gisom dondo irina hit pagitungkus-tungkusan dati patungkusan dati lo tanganak akan iti dia ka korikot na di zaman Musa moidot sayra na pun ogumu na di titulun. Miagal dati bo. Ogumu iti tulun. Mumbal di dharohit. Pintar-pintar bo. Pintar-pintar. Sigog kay mudali daharohitit ay mumbalot nuridi. Jadi sumimpang-simpang mo. Oke, ilo na pot stuck do aruhay nga kaubasan na lo. Kaubasan na lo. Kadapot itumilambu sa mintolong. I-delay dahara tengok 2-3 saat kaubasan nilo. Oke, jadi miagal na dati sayra na pod ginumumu toko nga. Oke, contohnya i kampung toko. Hiri na po kampung dati nga iati no magiadi-adi. Magia puta-puta pusod. Kasawoh ngay no di minaganak. Generasi kedua. Aulud toko po. Korikot tadi diri generasi ketiga. Mumbal di yodit haro no di sumansala. Jadi moindod ay isi soot undang-undang, isi soot pangigiton dati, man to kono po maninda dati pasurato iti undang-undang moidot dando olihuan koiloh ngay ay sa sumansala. Daho na po panumbayaan nam iri no kakuan dat isoot ay tinomod dat nakuratu pasuraton. Numandi pasurato kopyo. Ilot hingga akan hingga amu. Gisambot timpo iati dat timpo bayno. Nga kokito di. Jadi may dati imbulaya yung haranangkud iti napot ay undang-undang, peraturan, prinsip, pangakan-ngakan, ajaran SDA ko, ajaran Alkitab. Jadi may dati imbulaya di iswang dat Alkitab, may dot oratian nun dati ang pengkuro. Gumu ila ayatilo nga iya ko bagya nga mambasa ibagya sendiri bo. Aku di manalahan nga ilo ngon to kono po hit may oratian. Iswangget Imamat pasal 11. Tuluh na padhilo nga binatang yang haram dan yang tidak haram.
Isa na pakunsi. Isa na pakunsi dat mangilah takad nunuhat barasan idit patikan idi nga intan gi ala tuluh depan ng barasan. Sekira na pod right ko binatang, miagal lo, binatang yang haram dan yang tidak haram. Ina pa'y kanihab nga Markus pasal 7, perintah Allah dan adat istiadat. Kamu po nga akon ko pasal makanan, pasal adat istiadat. Okay, Muhammad 11. Kapagulo na po nga apatagakod. Nuno apatagakod. O kambing, karabaw, sapi, wogok, nupo. Akuri dit ilan apatagakod. Apatagakod do pasingkakod. Kuman ko na po pasingkakod nga itinapatinan nga okon ko osamok do hilatana. Isa miagalo gaja, zirafah, ko ilo badak, buayo okon ko pensuang ilo. Tiga do buayo nga pensamok ka tana at tinan ki. Ang tikus ay pensuang. Jadi apatagakod miagal ko sapi tu penturidong akawas. Ino po pinanuhuan da kinorahingan da hitinga miagalilo ayat kumaduo. May no pasunudo kuma ditulun Israel iti numatit suang talun da mila dakod akanan mantada insana nit ki apatagakod da isawa to hiti sakay pamagunan. Monikid das dupot dit mila pakosan dulu painaru nagi muyom mila dakod akanan. Tungaw, pensuangit tungaw. Hingga gyapon tapad di. Tungaw ko, tingaw. Tungaw, tingaw. Tusing kawokon. Okay. Jadi, undang-undang na pula apatagakod do it pahingkakatet akawas. Miagal ko inong harimau, ng palanok, ng gaja. Nga, duo no. Mila pakosan dulud anaru, muyam. Ay, laan ta kayo muyam ilo mo. So, kira na pod kakan, miyagal ko sapi. Kakan, nanday sapi. Pailatanin do. Pailatan. Miyagal karabaw lah. Kakan ni karabaw, may nandalobu. Kiri lolobuhon. Papingka aditikih daw inuridi mangugadi nando itong-togonok sambil nuno maka aki ilo na kay ko mundo mo mamabiyak. Iyadi kabo. Jadi ino po hit mila paksan dulu nga aming nguyom ay di ko suanggot ay kategori di milad akanon. Tingaw, impira pira dihat sandulu ditingaw. Nga akon ko sandulu idan tingaw, tunturo gaya dan tingaw digi. Ilan po kuman lang sandulo. Ikuku. Tunturo gaya dan tingaw idan taso nga tunturo iya ko kita nanidi. Okay. Jadi naratian no bulo bo. Sarahan tu di ko pid ako dati oratian nilo gi. Apatagakod mila pakot sandulu akon kay tunturo gi sandulu muyam. Okay. Lulus. Moid oratian ko piyam nunungay lo. May dati intangad iswang ga ulangan 14. Ulango nakagud 14 sa pinopoy lo di ko piyam haro pumatimuot at nugyadi lo ka. Ulangan 14 ayat 4. Itinay mila dakod akanon. Lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan.
hutan. Nah, jadi kapagalan po nga miyagali let sapi lah. Nah, Ulangan 14 ayat 5. Itong tambang, paus, paday kah? Koriday ko, goriday. Kijang, sentob no pula tong paus-paus bo. Jadi ilonit apa tegakod. Jadi puji Tuhan tuh, ay susah minamarati ila apa tegakod. Oke, kumudua. Paingkan niki kadaw lohodid waig. Ihila suang ga waig. Kada po. Hardi milapak wogok. Wogok. Imamat 11 ayat 4 gisambawalo. Nung kadi nga itinay ada ko milad akanon mantadit ay ikomoyon da iakan dito no di na pag-iakan di nga minguyom o milapakasan dulu. Unta amu akan. Unta nakuro minguyom misyo nga milapakasan dulu. Haram itu bagimu. Juga pelanduk. Pelanduk. Paingkura diri. Minguyom nga tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Kemudian pa nga suai kamu nila pelanduk ilo dodi. Tu pelanduk pediti nga milapaksan dulu. Nga akon kay palanuk ko hitidati lo bo. Kung pasilap di nga rock hyrex kangaran nilo di. Miyagala tikus-tikus. Kalinci na pong ano? Arnab ba kalinci gi? Arnab. Kumuno pa nga ay akan na arnab. Minguyom nga milapakasan dulu, milapakatunturo. Miyagala dan tingaw. Nung po ayat katuro, paingka nagibakas, babi hutan. Milapakasan dulu, painaruhi ka daw, nga tidak memamabiyak, haram itu bagimu. Wogok, retan. Nga ilo na po wogok nga inuman na palaya o ilo bo. Babi hutan nga idilaid nga pinalaya matudi. Ya, eldali saya arnabilo. Palandok ko hilad dilo. Ino pa'y arnab kadati nga kalinci kadilo. Magisusuay. So suaya pinamungaran. Tasu. Akan kamu tasu. Amu igi. Ay di akan na tasu. Jadi naratian na matudilo. Ikaw mo yun dat. Jadi adakah haranang ko din ila na po ajaran dat ay binatanggot dia akan dia amu ajaran Adventist o kon ajaran Alkitab. Adventist tumanod dat ajaran Alkitab. Jadi sekira na po didot itu ajaran SD. Nudi datid ajaran. Nudi dako kitab. Sama-sama to kay kitab iti. Tumanod nga ito kay lo kitab. Kay kumudwo. Isuang dawaig. Harap po mangiwal. Ay so, no iwalan dati lo. Do point tapot no. Point tapot no naboros do hilo. Dot dia akan dia amo. Sekira na po iintangan na kaguhilad ulangan. Ulangan 14 ayat 9. Apa tagakod? Ayat 7.
Nga itinuhit ada ko milad akanon ipagilitan dit muyom-muyom teko imila pakasan dulu. Unta, kelinci hutan, marmot, insana no pari nga muyom-muyom nga amila paksan dulu. Haram nga ilod mentok do kayo. Ayat kawalu paingka nagibakas mila paksan dulu nga amuyom-muyom haram lagi kadaw. Ulangan 14 ayat 7 gisam 8. Oke, kumodua. Puas hati. Puas hati nagi aiso not bohiton dati. Iri no pa nga it apato gakod. Kada dati may pirolo to apato gakod. Kumodua. It hilo salem bawaig. Ihilo waig. Nuno na akan. Denuman patuduko. Iswang Imamat 11 ayat 9. Itinay miladakod akanon mantadi paimpasi dili salem bawaig. O insana ni harot sorod om haro sisi. Day hilo waig, hilo rahat, iswang go bawang om o insana na paringa miladakod akanon. Duo no. Haro sisi, haro sorod. Iri no. Jadi ino po dihit. Ito ngo bodukang kadang. Ito ngo ikan patin, sumbilang na nga di, haro sorod nga ay sa sisi. Eh? Kamuno pa nga, sukupi syarat. Ino po syarat daw nga, haro sisi, haro sorod. Iri no. Nakuro mari ka. Haro ni tuhot dati nga, yoko nga muhot. Nakuro mari ka. Ilo na tinomod na kinorohingan, dat pinanuhuan. Okay. Harus sisi, harus sorod. Tulanut. Pingkuro. Akon ka binatang air tulanut. Dua alam dia tulanut. Okay. Jadi gipan, harus sisi ka gipan. Sesuai sisi. Tangkuyu ay sosorod. Okay. Ba. Lulus. Noratian lo. Okay. Oh hari karay tanggiri. Haro orang ngukud itinopo tanggiri nga haro sisi. Nga sayra no pod. Iyo kayo mongin sada tu kayo muay kapiyo. Itinopo nga norong ko no. Sayra no pod. Katindal ti tanggiri nga marabot hulu. Marabot sisi. Tepat kagertyo di. Ya kau tu ino kumbalat nakapon dat ikan tanggiri. Haro norong ukod iya dila. Bosungan haro sisi kaiso. Rokot. It paing kukurohit ikan kayu. Bakulan. Haro sisi nga akuri. Paing kuro dire. Buli kare. Akuri mo tidi sisi digi. Bobos-bosom. Hiti no. Nga ino po inoretan dahilo nga bersisik haro. Kemudian po nga asal haro. Ya dina dilo bo. Asal haro. Tanggiri ay sa sisik. Ay sa haro sisik tapok. Jadi ilo na lo ay sa minamarati. Haro sorod. Om haro sisi. Moid asusam mengilom om ikan kalapia lah. Ikan tilapia. Bulusuk. Miagali harot sisi di bulusuk koy. Sinsilog ay so lah. Okay. Jadi ino po hit harot tasang ka nga. Oh, akan nila tu harot tasang ka. Ino po insang nga akon ko sarat. Akon ko pinoboros. Miagali ay so tasang sinsilog. Nga kakuaan na patulun dat maganod ay kesimpulan dat asal yang ada insang boleh dimakan ka nga miagal pagedit kalopia haro sisi haro sorod haro tasang iri kakuan di nga ino pinoritan kapiad Iswanggat Imamat 11 ayat 9 nga haro sisi
harus sorod. Anoretan harus tasang. Iri no. Harus sisi harus sorod. Tugarang kon ke binatang air ki sisi pia tugarang. Bah, jadi lulus nari jelas aisa nohot ait iwalon dati dahilo. Pengkura jadi kemundo ko ikan long kunis. Ogumu nasada ko ikan long kunis. Penun ruspita nunu dilet ikan long kunis. Buayo. Buayo dua alam. Oke. Om ino it amilo iswang ayat kohopod. Nga tetapi insana na pohit ay soot sorod ay sa sisi dahil rahat ibawang om nagiit lumoyog ga iswang ga waig mantad insana ni sangim pasid iswang ga waig insana na po rin nga kajijikan bagimu. Ayat 12. Insana na po ay sa sorod om ay soot sisi dahil waig nga amo dati akan. Bakulan. Oh, long kunis. Oh, iri pamagya kamundot long kunis i bakulan ikan kayu. Kapal gya tahun si hindi po. Oke. Jadi gumu ni alasan-alasan datang ulundot no kuro tu akan bulit akan tidak pengka nga ina po inoratian dati sebagai ait pananud dot boros-boros kinorohingan. O sihat piyahit it binatang idi nga ano po pinanuhuan kada to ko no. Iri na prinsip daw di mo. Asada pi sinalaw bakas kado ko yun. Tok isay dita. Iho nga tumalibo ko singud. Tok asada po ta singud. Nga po kinarahingan kada to ko no. Man to koy hinomod it. Ay so it. Kanapa ka? Kanapa dat ilo nit momoruto mo sumanulo mo. Kada kanapa bah. Yun na di. Dia akan do kayo. May ito ka na po pangiwalot nakuro dito akan. O gumu idadi nga ilo. O sihat nga ito ka. May ito ka na po pangiwalot di nga. Ay sebo salat di bo. Nga sayra na po kada ka na po kinarahingan okay kadati o binta. Okay. Aya, kurto mintolong Oke. Jadi kunan na ngay. Kunan no bagi. Setakatil lagi sambuat kumaduo. Binatang 4 kaki. Ipain turidong ngapain kakat. Ilot hadiwaig. Jadi sekiranya po tulanut harus sisi okon kailo waig. 2 alam ya tulanut itu dibagi. Ke kumotalo. Wah, pukulan na mo 6.20 lah boleh tumingkad ke. Tombolog. Pengkura di tombolog. Isuang dot Imamat 11 ayat kahapadam talo. Itih namatiit yadan dako mantad tombolog ngai kada dako yu akano. Burung Raja Wali. Aku di milo memodusun tuh aku katutun. Burung Raja Wali. Ering ganggut. Kondil laut. Kondih aragang. Kondid oitom. Om tumanudit. Bansa dau. Ayat kapadam 5. Menikid dat burung gagak. Tumanud de bansa dau. Kapadam 6. Burung unta. Burung hantu. Camar. Elang sikap menurut jenisnya. Puok.
burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, longkug, longkug bulat, hantu besar kan tuh lobo. Burung hantu putih, puok ki kadau ki. Burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau, tumanu de bansa dau, meragai, empungit, ito ngepungit, ito ngegair. Wah, ilo nenoretan ki. Pengkura di putik. Nah, itino itino kopiyahit. Itino hit nuridi ipisimpangan to kok pengkura putik. Pengkura ildali saya, pengkura di putik. Kombal ko nakakanda putik. Kombal ko mutin nakakanda putik tahun 2007. Jadi pengkura mandiri lagi, nakakanda putik kamu. Tanda tanya putik. Ngamu hataku dadi dit guru-guru sains. Oh gumusigu dah dit di. Adakah itik termasuk bangau? Oh, Saimin. Itik keluarga bangau. Atau apa kah? Itik keluarga bangau. Angsa. Pala. Haran nandit. Angsa atau itik keluarga bangau. Kumuno po nga, hadi ano putik eh. Odo. Kukurayan nandit, nakakano ko ng putik oh. Nga kadit it papaintalanggot kakaliruan. Harahi ko boros. Dot ay itinapot tombolog akanot ikaboboyuhon dat akan. Okay, miyagal ka manok. Nga ay sa matid hilok kitabit it mana datid pangimbulay. Kaboboyuhon na po tantalo ilat akan datombolog nga miyagal ilat tantalo manok. Kabo to it aurad nga akon kahit abulugo auradurad. Jadi ikakadi dam putik nga miyagali tantalo manok ka. Miyagal pondod tantalo dot ikan penyu. Ay ikan. Ikan penyu. Miyagal pa tantalo do penyu. Abulugo kapi lagi. Tantalo tulanut. Painaru. Akon ka miyagal tantalo manok. Jadi inapakandahit. Miyagal kay tantalo putikot. Songon talo nga akan ka. Tapot karti di. Ay. Susah no magano kaputusan ti putik kay gi. Ay ardi galupa maning kuko. Hara nakaguhit ikaboros dot ay so na paludukan ubulid akanon. Nga ay sa'yo mo tinoboros sa ilo kitabot tiada ludukan tidak boleh dimakan. Nga ino po hit peraturan miyagal idi nga ngon dati pagalo idit akan mo di letilo po miyagal manok eh. Haragya ludukan hiti. Haro hiti gi. Suway pon do hit kasuangga hiti kumanan dad hilad tinay usus kecil. Umanan dad ay so mo titian da manok eh. Mano pa dati manobuk ko na po manok. Haro ludukan hiti. Tumilambus dad hilad usus kecil. Gadi usus kecil ada so. Hilad usus kecil. Lumambus nandad usus besar. Lumambus nandad hirid bedal. Bedal gi ipayanan da tai. Ihiri bedal. Kuman naging dad hilad tatayan. Jadi inapandahit ngayon dati di tabukay mangakan nga usus kecil. Manabukan na manok anuan nandahit tali parut tabukan nando tabukan
lihungan sokon. Hoy, ibedal pa yan ani tai nga haro lapisan gadi bo. Asampin kada pa manisib nga atabok. Bedal. Jadi haro dihi kaboros at ilo na paputik nga ay sohiti, ay se ludukan daw. Ipanimungan datakan niya galidong kara tu harahiti. Nga manuk kara misway okon ka miya galeri. Tu manuk pa yang tambulog. Nga haro na ginarangaw ko dot ay ino pa'y putik idi nga ato kay melod piagalon di manuk tu magisusuay ka boboyuhon di ulo ka. Jadi bingkura di akan na putik kamu. Ilo no kapiyahit. Akan na putik kamu. Oh iya balabak. Balabak ti pagyahit bedal ki. Nga tuk asadap mo ti putik kaluguan. Panggangon kung nila Sarawak kinakanan ko. To kadi ano keputusan nila putik kay yadit ISO pohot nga dahon na po pangintangan nila sakira na po keluarga bangaw la putik kumano pa nga anaakan to keluarga bangaw sakira keluarga bangaw nga pingkurge bangaw dia kandaway ki iri dohok ko kita nanda bangaw miya galid di kandaway pingkura kuruak bangaw ka kuruak ipikor nga kor ipikor pingkura ipikor bangawi ka daw ri miya galagal dadi manuk kita nanti nga angagawi temu degakon telur masin pingkura dire jadi di noretan net ay sok matudi putik di lain ay sok matudi putik ka nga haro hidi dendo gi kamano po nga ay ila putik ila nga memang haro nulo akon kami nudali ya tapo to pisuayan na pulo bangaw iti putik ang sa nga tumulod ilo na po di bangaw nga tumulod dari segi sifat lebih kurang lah mantad ko di ano keputusan nila putik kom man takon do kago gulian takon do kago lagi pagihum ko po dot ay hujah tay ko panambarasan dat ila na paputik nga akan ka amo milah da ko dat WhatsApp doho milah kun dat timungon manin da kago dati imbulayay da kago jadi putik kerja rumah dati lah nga kunsi na po dilo ipisimpangan ta ko na po kada nagi ragu-ragu ko na po akan kamu irinan dit akan do simbayan mau dimakan dosa tidak mau dimakan sadap ka jadi ino pun day ipisimpangan na kada pun da dati lah ilaan pun da kopiyo ka kumatalu ino pa'y kumoiso apat gakod kumodua isuang gawaig kumotalu tambolog ay suway po di dao tambolog kumotalu tambolog kakitanan na po dati ay iso na pakagut kunci ilo tambolog tuokon ko insanan nga noroitan pengkuro nandohit momporok burung walit pengkuro burung walit ilo guntamo notay ko langkang santut pengkuro ngay diri akan di kamu ilo tiyaw
burung kakatua paling kurang air pirit ginggiriok tuilak tuilak guntok paling kurang air akan kamu limbukon nga intangan na padati om kaboboyuhon na pala pinagaduhan nga memang ga tombo lagi di nga pemangsa irihot kunsi daw pemangsa nyagal ko ilot kondi ko kondiw kondi ilot ngo burung gagak bubut nga burung gagak no borig painsuang no burung gagak itong penompok luhoy puok ino pa'y kaboboyhon nila nga mimanggat mangangakan pemangsa jadi iri no kung si idi miyagal pa di ka nga punay pirit momporok mangakan ibo di nga gadu-gadu nga okon ka bersifat pemangsa miyagalit nga ilokon di manuk mamangkan nga bonong nga okon ko iri na akanon ilo na pagyandat miyagal ko burung halang takanan po nga memang init mang pemangsa no ay makan no wagas okay kumaapat Iswangga Imamat 11 ayat 20 Santob na padit dupot tot merayap om kitalad mamanaw miampait apatagakod nga amu akan dilo hara ka binatanggot apatagakod kitalad nga iti no hit milo do kayud akanon mantadit insanan not binatang yang merayap om kitalad mamanaw miampait apatagakod hinggo dot haropoo disyo dot sumindok ayat kadua na po damdua itinay milo dakod akanon wokon no po nga ilo gaduh tumano do bansa daw iri na padi nga belalang gambar belalang kunyit belalang padi iri no ka jadi ino pa'y datid kito ilan kapelo nga belalang padi igoduh jadi akan no goduh gaduh akan suway no po kayo ri amo tangil ay akan nuno po langaw ay dati akan no po di nga ay di ay lang kurang edit isaputan ay akan langap gi ya langa iri no ri jadi montok na pala serangga ino po hinore tanda akan nga ila belalang suway kayla amo butod di akan butod amo pemusuon tanak patiukan amo tuokon kami agala belalang jadi isay do ko mangkan tanak patiukan nailandi dati baynad ay pamadiri akan gi iyo nga nakakaano kung tanak patiukan dilaid sadap na gimangko santob na padidit pagalon to na pulot goduh akan no undang-undang no pa daw nga haropo do agayo diit gunaon daw sumindok jadi ilan na po undang-undang got haropo ka nga dati apakaid montok kilot berkaki 4
ilet tombolog tu iri na po nga undang-undang montokot serangga kada dati piroloto. Oh ayam boleh makan sebab dia ada paha. Ai kontok kiri. Tulun nga hari po oh. Ino po harap paha nga montokot serangga. Okon ko manuk. Madu boleh minum. Tu okon ko mantadet tinandit. Kuwag yari ki okon ko mantadet tinandit. Patiukan tay kay pamusuon. Nga ni puhuo. Niya gala dati. Toko yati amu toko akan nga akan toko ion sa kon toko. Mangakan ako doon sa kon di Wilis. Nga ako'y mamangakan di Wilis. Iya di hibadi dan imadu hindi bo. Oke. Jadi setakat na po loom oratian na di dati dot harap 4 kategori. Hari apatagakod, ibinatang hilawaig, tombolog, ilot serangga. Okay? Ako kurga di kamunda gandirak. Cangkerik. Hari po oh. Okay? Duman ko piyo. Nga ay di oh puda na mga kandat ang koro. Sedangkan da igadu nga nakakan bobos ko tahurin nakakan gaduhom it balasan tahun lah. Okay. Bah, jadi lulus ay so na di bohitan naratian matu di dati led yelo. Nga haro piro-piro hot ay kategori numan pasalato do iti. Imamat 11 ayat 27. Paingka nagid ay sana ni mamanaw miya momoguno dot telapak kaki imya gala tulun. Mamanaw miyang pait apatagakod o insana na poringa haram muntok do kayo. Miyagal ko kara kogi it orangutan. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya. Haram itu bagimu. Kara adi. Nah, noratian na dati lo. Isuang ayat 29. Iti nakagoy haram muntok dokaw ipagilitan ay sanan suang talon dit marayap berkaryapan hitid sakay pemagunan. Tikus buta, tikus katak, landak, biawak, bangkarung, siput, bunglon. Angay akan nilo ka. Kumano pa din bonong adi dati akan. Okay? Tongo biawak, buayo, siput, birid, tuntul. Santab na po it. Nugya nga rin di. Ihilad. Lukan. Lukan. Lukan aakan. Hilo nga ino lobo. Tikus. Landak. Landak nga gumuy hari tahutung. Ano nga akan ka. Ilo na binatang gat merayap. Merayap kan pulo nga inapay gakod nga ani ba. May galo dito nga biawak lah. Ani ba gakod. Suway kairi isuang 41 ayat 41. Sentop na pedit binatang merayap dan berkaryapan adalah kejijikan. Jangan dimakan. Nunu na pahit merayap memaguna detian daw mamanaud miyang pahit apatagakod nga toy ko it ogumu agakod di mamanaud isa kaitit pemagunan kada na do kayo akano. Okay, ogumugakod, lontugi, ogumugakod. Scorpion, tompoluluhu, kalajengking, tangkalamay, kumarat. Sorohon ni tangkalamay hiti, kumaan ni tangkalamay, hey.
umarat to ko kita gi. Linggom. Linggom ugum mugakod ka di linggom di. Tangkalamay. Kalajangking ilo ngay lo. Di akan. Tulanut ititian daw. Merayap dengan perutnya. Tulanut ay akan. Ito nga biawak bedi nga. Perut tiba kakiraan itu di bagi. Kakahut. Kakahut. Kakahut pamait ilukan. Ilukan kay kakahut ini. Jadi tuhot na po di dati nga nam iho nga mimbulay na tuhot. No kuroh madilo tuwinan sa kinarahingan at miyagalilo. Stuck no digi. Kailo ni siyo hoy. 6.20 kang kugatinum gaway di minundorong. Okay. Jadi ay nakundorong na di loho di page nga manang-panaw po hiti di YouTube. Pohiti yon to kan nati pelajaran dati dak swabo na bayo no. Noratian di dati dot itino po di ajaran dot pasalet ta kanon nga ay okon ko suway ko hilek kitabot ajaran nila. Okay. Mandati opo tayo dat kaswabon da suwab. Right tilot ay paingkuran ako kasunsudan nila pangakan-ngakan sa irado na korikot dat perjanjian baru. Lanon da dati. Okay, kano misis at takod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw to nahaknoy had iswang got minangilo di laboras-boras no. Kung sikaw sabab dat naratian dahay miyampad ka si rebound da ginawo umbalan dahay da tumanod santob no pod dit orikot dahay manay hay uhupay gisambot haraday ka si rebound ginawo dahay dumonong kiad da santob bit amu no numan patumboy iswang ko pasyan dahay ti it amu no numan pabanaro duman dahay guno nga asaro ihad aratu mantado kolomokon dahay irin na dadi pakiuhupan dahay kumadi Tuhan. Kung sikaw tu harus ako dong kumadahay mandahay pasaraha iti sambayang isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumad kinapagyampayan dati hinakopo kapiruba takod kaswaban da swab.